Good evening samanuke. Aji mo amnen logot ekta informative khobor legina aise. Etu to holi to comment section di kunba viewers khan bra. Etu obore comment guna ase. Etu amui takan laga jawab ko step by step dibo. Takan chung manu bra comment gura to holi to detu dakha manu lo baru na parubo na ekta aise. To etu to holi to eta dak Nagaland police te detu taka khan lobo na ku update dia nai. Notification advertisement de notification dia jaga re tetu laga de ku tam informative dia nai information kia tam bai tu information dibo mamngan de hal ba janai dibo kia tam bai tu notification out kurubo moi idu janai dibo mamngan de bhal ba idrak nimi de lidu tetu la do lidu iku lobo no la do iku naga nai idu ba kita takhibo mamngan de janai dibo next to lidu ex serviceman na ta comment lagise tade takan tik ko paru na parubo option de na ko ase idu to lidu kun candidate ole service kuri dakhina retire hoan apply guri tan tik ko parubo kun manu ole service nai aro tai do lidu first candidate aji first time no kuri de try gula manu kan government service de edawan baro lidu ex serviceman la option de tik kula ku kam nai tik nugulibi hoi jabo olibi kun service kuri na pension hoise ina gona arubi do job te wapas try kora manogan do lidu tik ko bari ina gona procedure next se jabo pare olibi ina ga nedaka manogan do lidu tik ko kam nai idu ba confuse nuguibi amni kan apply kora amde ex serviceman dakha jaga e amni kan ex serviceman hoile do tik nuguibi aro apply koi jaibe gona gibi amde janai dia sei next aro ekta amde information eta dibo mon jai ekjon manu bra koise ida laga tai do lidu NOC apply ko paru na paru na ko ase NOC do lidu tala full form do no objection certificate ase itu do lidu example dai do lidu service te ase government service te ase aro ina wara wapas aro itu police nimide try gro mon jai lidu NOC apply gurubo aro itu NOC do lidu dai kun department de kam goi ase itu laga head laga signature aro tan bra ekta opinion digina tam permission dia lai inaga hobo itu bra NOC do lidu service kuri dakhina aro bi alag service government de try gura manu bai itu lo bari itu do lidu head of the department de jaigina kotha korigina tan bra NOC dibo ina ona itu upload ko pare itu amjan de itu janai dia sei next le payment pending labi ekta bisi charja aise itu payment pending lalo holido kita bado holido aman jani ki network problem daki kita bado net trafficking daki manu bisi manu ek time de apply kora bra ina time de pending do hoi jai network pia hoba trafficking hoba itu bra amni kan mani anyan la paisa do holido didak kun daki holido olap ruki daki bi olap din 18 दिन रुकी जागी वापस पेमेंट आइसना आने साइसे भी आने गुली दो ina jam dam nikan ki step lobo tade du help text bi dina ase dan bra tadi bi nikan contact kori gina takan dibi khobor janai dibo pare aro next day ole do apni kan by chance itu apni kan fill up kora dem dekun ba ini na para kiba ta hoi jesi aro fill up kuna pari tau takile do le do apni kan moi comment section da aro wapas comment gona dibi moi apni kan de phal bra step by step janai dibo ajugini video mani ase thank you